Ebabwamo mukwendere hururu yo koro rutindo orwatancire ko kubanza umwaka ogu. Tukatandikana na plani yo kugira ngo tubasa kukitinda turabyiho motoka konka kutwashire gwagati na gwagati twaremo. Bagira ngo at least katugezeho turunda amakuko n'imiti hanyuma tubase kuguma turabaho nebijere n'amagare hamwe na zabici. Abatura bakashara mu kwekorera ngo utweji banyuma yo kuferwa abantu hamwe n'ebintu ababirana bagwa rutindoro. Abamwe bafire babihamo bafire kunkitu kuri hangu ruhanga cyaturinzire hati twakakika umuhanda wo kugira ngo tugukore tuzarayine mbwene. Twaturahika habya amashomero abana babugwaho kuraba abana bagwamo abana bumwe no kushomana ruteje habwa amezi kwijura ati bashomire maze mabare some ya witwe yaterero murangogwe wayikiriza runagana nawe kwatagana nawe okukora umuhanda gunuye. Kurjira abatura bakorise miliyoni ziri kurenga 10 kurgomba shubuza hamwe n'abamombebembezi b'icwekeci. Omushija murungi kandi MP witu John Katariho atuyambire Kihangu yakwasikanya na meya wetu Garasi maze mabatkora necyo kuza kubaha umuhanda. Ahantu ho bashabera gavumenti okubaho umuganda gukora nguto hamwe n'izindi ntindo eziriyo mu mberambi. At least next financial year nitubatuta budget twabasa ko rw'urutindoro. Gasha kwa Daniel Bengana.